درود بینندگان عزیز، شما رو با تماشای نشر نوبتی اینتלקט شو دعوت میکنم. امیدوارم که مثل نشرهای دیگر جالب خواهد بود و شما البته این بازی رو یک جای با نزدیکان و پیوندان تماشا خواهید کرد. پیش باید گفت که ما با قریبی موسم نو رو شروع میکنیم و امیدوار هستم که گروه های نو رو ما خواهیم دید. از حالا ما نماینده های کسب و کار گوناگون، سن و سال گوناگون رو دعوت میکنیم. مرحمت بیاین، اعضای کلوب ما باشین و هر روز دوشنبه ثبت برنامه صورت میگیرد بعدی وقتی کاری و امیدوارم که حتی نفراتی که کجای کار میکنن فرصت برای شرکت در این برنامه پیدا میکنند و امیدوار هستم که همین گونه ما در ترغیب علم و دانش و من بازی های ذهنی سمگذار خواهیم بود. امروز تیم آنلاین در مهمانی ما قرار دارند و امیدوارم شما با بچه‌ها شناس هستین، ولی بر صورت من از این تیم رو براتون باز یک بار دیگر آشنا میکنم. در هیئت تیم آنلاین امروز شرکت دارد شهزاد عارفی، فرقت بوریف، شمس‌الدین رجب‌علی، دلشاد نیازов، فریدون سفرزода و سرداری دسته شادی مرادов. امیدوارم که قاعده های بازی رو فراموش نکردین و قاعده از همه اساسی این بازی این است که جواب های قسماً درست همچون جواب نادرست قبول میشد و امروز در برنامه ما چند نفر از مهمانان هم شرکت دارند به حیث ناظر. امیدوارم که اونها در حال ضرورت با صحبت ما همراه میشوند. خواهرای بسیار عزیز و دادرای ارجمند، امیدوار هستم که شما بازی رو هم نظارت میکنید و هم در حال ضرورت میتونید چیزی پیشنهاد کنید یا کدام یک جواب یا فرضیه خود رو اینجا بگید. خب بازی تو حساب 6 ادامه مییابد و 1 دقیقه وقت دارین برای فکر کردن. 1 دقیقه وقت ایلوگی هم دارین. اگر پیش از مهلت جواب بدید فوراً باید این تصمیم خود رو بیان کنین و اون وقت در حال جواب درست 1 دقیقه وقت ایلوگی دیگر خواهید گرفت. برای شما موفقیت میخواهم. مرحمت رقم سوال اول رو معین کنید. سوال رقم 2 توجه کنید با سوال. شما در مورد خاکی باز از ستاره های لیگای ملی خاکی معلومات دارید الکساندر اویچکین و باید گفت که در ایالات متحده آمریکا فان کلوبی یعنی کلوبی دوستداران همین خاکی باز وجود دارد، عمل میکند و آنها در همین گونه مسابقه ها برای یک مانندی با کمیر خود با این شخصی به قبل مورد توجه خود الکساندر اویچکین از توش استفاده میبرند. توش یعنی که از یک رنگ استفاده میبرند. شما گویید که چی در کار است برای از آن این فان کلوب؟ رنگ. 1 دقیقه وقت برای فکر کردن دارید. مرحمت فکر کنید. برای پرچمش نمیشه. Короче, این روسه. پرچم روسیه سرخ یک خطی روش توش کشیدم. برای اون یک خط چه کشیدم. توش رنگش کردن. توش میتونه این الکسیا رو میجوش دراز بود که توش میکردن و یا رنگی اونان میکن. توش سوله. برای مرا معلوم نیست. نه توش کردن مانند اومد. توشم چشم نمیکنم. ایجاده. نه یکم. خوش. ایجاش. روسه با کروچی؟ ممکن برای میجای دراز میشه. اگر ایسیا باشه برای توش کردن میایم. روسو زردن اگر ایسیا باشه 1 دقیقه وقتی برای شما جدا شده به آخر رسید. مرحمت
сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? хуб мо суҳбат дорем дар мавриди Александр Овечкин ва гуфтем ки ба қавли хоккейбози бисёр машҳур дар амрико як фан-клуб ҳам дорад ва хуб аъзоёни ин фан-клуб дар мусобиқаҳо ба хотири монанд будан ба ин шахсияти мавриди таваҷҷӯҳшон аз туш истифода мекунанд ва ман аз суҳбати шумо дарк кардам ки шумо фикр кардем ин туш барои фақат мижаҳо аст. ин тавр нест. ин мо ранга дар назар дорем, рангҳое ки ҳастанд ва рассомон аз он истифода мекунанд. мо ҳамин ранга дар назар дорем. марамат. ба ин савол аъзои дастаи мо Шамсиддин Раҷабалӣ ҷавоб. марамат Шамсиддин. аввал фарзияи моро шунидед. фарзияи мо ин буд ки шояд туш барои миллати рус зардина ҳастанд, чашм миҷаҳои вай сиёҳ аст, шояд миҷаҳояшонро туш карда ба монанди ӯ карда меомаданд. аммо ин ҷо хулоса дигар шуд. бо мо ҳайат даста ба хулосае омадем ки шояд хол дошт вай ба мисли ӯ хол мемонданд. хеле наздик омадем, хеле наздик ба омадем. мисли ӯ хол мемонданд ки ба мисли ӯ монанд монанд шаванд. Izi ҷароҳат изи ҷароҳат туш қатиба мекун. изи ҷарроҳӣ аст. яъне агар ин шрама фан-клуб мегем 100,000 масалан аъзо дошта бошад, ҳамин 100,000 ҳамаи онҳо ҷароҳат доштанд? не танҳо тақлид мекарданд аз Александр. тақлид мекарданд. бале хуб бозам ҳамон гапе ки пештар гуфтам, хеле наздик омадем. хеле наздик омадем. ин ҷавоба мо қабул мекунем. аз нозирин шумо ягон ҷавоб доред? агар ҳаст марамат пешниҳод кунед, агар нест ҳеҷ гап нест, фикр мекунем. хуб бояд гӯям ки ин ҷавоб дуруст набуд. аввалтар аз ҳама дар мавриди худи шахсияти Александр Овечкин шумо бояд маълумот медоштед. вақте ки дар расмҳо мебинед табассум кардааст, як дандон надорад аз пеш ва аъзоини фан-клуб бо ҳамун туш чӣ кор мекарданд? як дандони худро ранги чӣ мезаданд? ранги сиёҳ мезаданд ва вақте ки механдиданд дар аксҳо мисли он буд ки як дандонашон нест гӯё. яъне ҳамин тавр тақлид мекарданд ва мехостанд ки ба ӯ монанд шавад. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ман як синдроми бисёр машҳур аст, ном дорад синдроми Мюнхгаузен ва бояд гӯем ки як нафаре бо номи Макилрой аз ин синдром азият дошт, яъне гирифтор буд ба ин синдром ва бубинед ки дар ва ҳамон маблағе ки маҳз бо сабаби ҳамин синдром, яъне ба қавле яке аз хадамоти миллии Британия сарф карда буд, 2.5 миллион фунт стерлинг буд. шумо гӯед ки чӣ синдром аст синдроми Мюнхгаузен? савол фаҳмо аст? як бор дигар такрор кунем. синдроми Мюнхгаузен чӣ синдром аст? ёдрас мешавем ки як вақт Уильям Макилрой вахрам аз Британия ба ҳамин синдром рӯбарӯ буд, гирифтор буд ба қавле ва ин ба яке аз хадамоти миллии Британия 2.5 миллион фунт стерлинг нафтида буд дар ҳудуди 50 сол. чӣ синдром аст ҳамин синдроми Мюнхгаузен? марамат як дақиқа вақт доред, фикр кунед. Мюнхгаузен я мурти ки калон аст, ай олмониҳо англисо аст. беморӣ метавонад дурӯғгӯӣ бошад. Дурӯғгӯӣ. Я мурти ки калон ка я Мюнхгаузен китобошам ҳастанд. шояд ҳамин нафар бо номи Макилрой саги бошад ки касал ҳастам дурӯғ 2 миллион чӣ метавонад бошад? фақат ба ранги чӣ бошад? тарғиб кардагай я мултфилм аст, ман сценариша боядам рафтагия нест. китобшам аз аст. нигоҳи думе чӣ? китоб ҳастам аст. шояд ҳамин нафар бо номи Макилрой саги бошад ки касал ҳастам дурӯғ 2 миллион
Не, шояд ҳамин нафар монан маклиро саги боша ки ман касал ҳастам дурӯғ миллион як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? Марҳамат, чӣ ба ёдатон омад? умедворам ки ин кӯмаки ман воқеан чизеро ба ёдатон овард. шодӣ, марҳамат, ки ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роӣ ба ин савол узви дастаи мо шаҳзод орифӣ ҷавоб медиҳад. марҳамат шаҳзод. муҳтарам ҷаноби ровӣ, ҳарчанд ҷавоби аниқе надорем, аммо пешниҳод мекунем ки худи анамин шахсе ки муаррифӣ кардед бемор нест, не ки худашро бемор муаррифӣ карда фикр мекунад ки бемор аст. фикр мекунад ки бемор нест, дар умум худашро бемор муаррифӣ карда ҳам қадар маблаға аз хадамот чун онҷо суғурта ҳасту чизо ҳаст, албатта барои табобаташ пул ҷудо мешавад. хуб, ва ин ҷавоби шумо аст, яъне он шахс бемор нест, вале ҳамеша фикр мекунад ки бемор аст ва бояд табобат кунад. бале хуб, ин ҷавоба мо қабул мекунем. ҷавоб қабул аст. ки ихтисоси тиббӣ дорад аз миёни шумо? фурқат буриев. фурқат, чӣ ихтисос доред шумо? донишҷӯ ё ки хатм кардем? хатм кардем, биохимик. биохимик? бале. хуб, ин ҷавобам шумо ёфтед? асос ҳаме бисёр синдромҳое мешаванд ба ҳолати рӯҳии инсон зарар дорад. якумш синдромҳое мешаванд психотропӣ мешаванд, яъне ки барои рӯҳии инсон зарар мерасонад, яъне ки психически масалан ҳавай гумон мекунад ки ҳолати равонии инсон, яъне ки гумон мекунад ки вай ҳамон намуд беморӣ аст. саломат бошед. ташаккур мегӯям. хуб, вохеам ҷавоби шумо комилан дуруст аст. саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. мегӯянд ки дар забони эскимосҳо барои ифодаи ҳамон чиз беш аз 20 вожа мавҷуд аст. дар сахара бошад ҳамон чиз соли 1979 мушоҳида шудааст. хуб, насаби ҳамон нафаре ки дар бораи ҳамон чизи гарм навишта буд Бондарев аст. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад? чизи гарм. марҳамат, фикр кунед. эскимосо чиқадар чия хат? ин қабила эксимосо. ин халадин чида наметавонад. ҳа? биёбони сахара ҷойи гармая. ҷойи гарм. аз 1979 сахара баршидагӣ нест. этамоҷи вариант. халадини чида наметавонад. яку вариант нафаре боша. гарм гуфтесан дар дуруни нухунака гарм. чизи гарм. ҳам чизи гарма мушоҳида кардем. 20 вожа кити ифода мекунад. дар қабила эксимосо. дим вариант. майла я вариант чи дим вариант тест. роман манзари бандari биёбон бо ҳамина каш сахара биёбон. биёбон сахара биёбон. ман бос хизгар меохе ман тунҷои ман дани дорам рӯи баён ва чизе вулкан намешавад. бар зандаги биёбони сахара. мумкин барои ки як бор дар биёбон сайр кард дубор бахтарӣ. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? гуфтем ки дар замони ё дурусташ дар забони эскимосҳо барои ифодаи ҳамон чиз, ҳамон чӣ ки бояд шумо пайдо кунед, беш аз 20 калима, беш аз 20 вожа мавҷуд аст. дар биёбонҳои сахара ҳамон чиро моҳи феврали соли 1979 мушоҳида карданд. насаби нафаре ки дар бораи ҳамон чиз дар шакли гарм навишта буд, хуб, Роман Бондарев аст. ба ин савол шаҳзод орифӣ ҷавоб медиҳад. марҳамат шаҳзод. ҳарчанд аз худам он қадар боварӣ надорам, не ки фикр мекунам муҳтарам ки инҷо дар сухан дар бораи барф рафта истодааст. барф барф метавонад ҳам халадиника бошад, яъне ки ҳамон яхдон.
яхтон یعنی که اون чунки چی گرم بندرف نوشته هستیم به فکر شما برفی گرم است هم خیلی не якын барфи гарма барфи гарм شاید با معنی مجازی اگه اون چی باشد نه شما فکر میکنید که اینجا گپ درباره برف میرود یک کس جواب دهد به سوال خواهش با فکر من نمیخدم برف هستیم خب قبول است این جواب ناظرین شما چی نظر دارین барф بچه‌ها گفتن که برف هستین شما دارین یگون فکر نیست هیچ گپ نیست و باید گویم که بچه‌ها ولی فکر میکنن که اندیشه‌شان درست است و واقعا هم اگر بگیریم اندیشه بچه‌ها درست است برف هستیم و همون نوشته درباره برف است و نام دارد горячий снег همین گونه نام دارد و اسکیموس‌ها برای ifodai برف حدود 20 کلمه رو استفاده میبرند و 18 فوریه سال 1979 در بیابان‌های صخره چی باریده بود برف باریده بود سوالی رقم 4 توجه کنید به سوال در عصر 17 هنگامی نمایش‌های تئاتری هم هنرمندان و هم تماشابینان اکثرا از آن предмет استفاده می‌بردند برای تماشابینان این предмет همچون یک تحفه هم بود و در تنه آن واقعا صحنه‌ها از تئاتر برنامه تئاتری خب پاره‌ها از پیسه‌ها تصویر شده بود اما برای اکتورها باشد اون предмет یک چیزی بسیار مهم بود که در حال فراموش کردن متن آن را استفاده می‌بردند گپ درباره کدام предмет می‌رود کدام اشیا گپ درباره چی می‌رود سوال فهم است مرحمت یک دقیقه وقت فکر کنید نه نمیشه دوربین دوربین میتونن دوربین خدمت اشیا است و چه اشیا اشیا دوربین دوربین برای تماشابینان همچون تحفه بود که در تنش نویستگی هرچی 1600 میشه سناریو باشه بچه نه سناریو نه سناریو نمیتونه سناریو عمیق سناریو نیست اما این فقط دو واریانت است میتونه که شمولتیک باشه یا که دوربین هم دو واریانت شما تل چی بشه خیلی دم چون یک دقیقه وقت شما سپاری شد مرحمت کی به سوال جواب میدهد محترم روی با این سوال دلشاد نیازов جواب میده مرحمت دلشاد کوتاه که محترم راوی در نتیجه فکرانی ما به خلاصه آمدیم که این شاید دوربین باشد و حتی واریانت دیگر هم بود شمالتیک ها دستی است اکنون شما موافق نظامنامه بازی فقط یک واریانت باید پیشنهاد کنید کدام چیه دوربین اهل دسته به خلاصه آمدیم که جواب دوربین دوربین است هم هنرمندان و هم تماشابینان از آن چی استفاده می‌بردند هنرمندان وقتی که مثلا متن رو فراموش می‌کردن با دوربین می‌دیدن نه دلشاد مرحمت چی پیشنهاد دارین کدام چه شما از داخل لوگی هم استفاده بردین دیگر فرصتی فکر کردن ندارین مرحمت دوربین دوربین این جواب قبول است تشکر میگم برای شما خب از ناظرین کی چی جواب دارد نیست یگان جواب خوب باید بگم که جوابی که اینجا پیشنهاد کردین جواب دوربین جواب درست نبود من گفتم که برای تماشابینان همچون یک تحفه یا سوونیر خدمت میکرد و در آن گفتم که پاره ها از همون برنامه نوشته میشد لحظه ها از سپکتاکل تصویر میشد خب یا برنامه را می نوشتن اونجا خب پاره ها از پیس اونجا نوشته میشد که تصویر میشد این شما باور نمیکنید شمال دیهک است
ки ҷудо мекушоен ва бубинед дар он матна баъзан менавиштанд барои актёрҳо истифода мебурданд. тамошобинон ҳам худро шамол медоданд ва ҳам пораҳо аз ҳамон намоиш онҷо тасвир шуда буд. шамолдиак ҳастин. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳамон асари александр дюма дар яке аз газетаҳои париж бо номи журнал де дабе, журнал де деба дурусттараш, дар ине ки ин газета журнал де деба дар 136 шумора чоп шуда буд аз 28 августи соли 1844 то 15 январи соли 1846. ва вақте ки дар шакли китоби алоҳида нашр мешавад, як ҳаққи қалами хеле зиёд барои Дюма меорад ва ҳатто мардум мегуфтанд ки Дюма сарватманд аст, ҳамчун ки ӯ сарватманд аст ҳамчун ки. гап дар бораи кадом асари Дюма меравад? ба сарватманд ҳамчун ки. шумо номи асара ёбед, дигар ин охири ҷумла маълум мешавад. марамат фикр кунед. асар касе аст шахси сарватманд аст. номи асар ки ҳамин мушкатёра Дюма навиштагӣ нест, не? мақсад ин муаллифи три мушкатёр Дюма нест? нама намедонам. چیزی باشه نام اثر DBC александр Дюма три мушкатёра ҳамон навишти. яъне александр Дюма аз три мушкатёр бойтар аст. ана унҷа як нафаре аст ки сарватманд аст. сарватмандтар аз асар. дар ҳам три мушкатёр ки буд ҳам шо? Ки буд ан? дар ин дарашои россия ки меша? الکساندر کدام الکساندر؟ не фикр кунӣ мисли Шерлок ки Холмс иван асари грозин тахайюлӣ. набоша? дар ин давра асро таври гирем иван грозин дар россия ҳам обрӯ дорад. ایوان گروزنی может не фақат ин вариант аст. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат ки ба савол ҷавоб медиҳад? хуб, вақте ки ҳамон асари александр Дюма дар шакли китоб чоп мешавад, гонорари бисёр меорад, пули бисёр меорад ва мардум мегуфтанд ки ӯ бой аст, сарватманд аст, мисли ки ё мисли чӣ? ایوان گروزنی ва он асар чӣ ном дошт ки дар مشکتیور журнал де деба нашр шуда буд? Три три мушкетёра. мушкетера се мушкатёр. ин асари Дюма аст. се мушкатёр ва шои ҳамон давра агар россия иван хотирам грозин. заиф набошад ҳамин ایوان گروزنی باشه نه марамат, ҷавоби шумо чӣ аст? 1844 чӣ аст ҷавобтон? тахайюлӣ аст. бачаҳо чӣ аст ҷавоби шумо? از سه مشکتیور. хуб, мо се мушкатёрро қабул мекунем Мисли ҷавоби се шуморо. мушкатёр, ва бале. бояд гуфт ки ин ҷавоби дуруст нест. инҷо гап дар бораи ҳамон романи граф Монте Кристо мерафт ва вақте ки чоп мешуд мегуфтанд ки ӯ сарватманд аст мисли Монте Кристо. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1792 бо як фармони вазири почтаи Англия ҳама ходимони почта формаи алоҳида ё либоси алоҳида ва ранги фарқкунанда мепӯшиданд. либоси алоҳида бо ранги фарқкунанда мепӯшиданд. чаро баъди кадом ҳодисаҳо ё чаро худи вазири почтаи Англия хост ки тамоми кормандони почта либоси алоҳида дошта бошанд то шинохта бошанд? барои чӣ?
дар ҳоле ки мактубро бо ҳар либосе ки ҳаст мешавад ки то хонаи муштарӣ бурд, то хонаи ҳамон нафаре ки ба ӯ равона шудааст ин мактуб. аммо чаро маҷбур мекарданд ходимони почтаро ки либоси алоҳида пӯшанд? инҷо як сабаби бисёр ҷиддӣ вуҷуд дошт ва ин ба як одат иртибот дошт. шумо биёбед ки ин чӣ одат аст ва ин чӣ сабаб аст ва чаро либоси ягонаро барои онҳо ҷорӣ карданд ва ҳатмӣ карданд. марҳамат, фикр кунед. کسی همین لباس ها پوشد مقصد یکون جنگ است یکون کسی که کاردار نمیشه شده رنگی ایش هم اوکی هم اگه زلیون سی اتفاق میرن پشترش رو میدادن یا میزدن چرا میدیدن ای خبر رو داشت شوی اون عادت شده بود که میزدن پشتالیون رو میگرفتن مواد 792 یا هم خیلی فرما که نمیاد باور نمیکردن شه هم چیزی که میور باور نمیکنه که همین چیزا باور نمیکنه تا در خبره فکر بیشتر خبر دروغ مخصوصا باور نمیکنه چیزا دروغ میوردن فرما یگانه کردن فرما یگانه بعد برای دستگیر نکردن در راه دایی کارو اون وقت یگان ریولوسیا بود یگان 1700 انقلاب انگل 1700 جنگ شهروندی انقلاب انگل 1714 ممکنه که نزدیکی داره که برای اومده بس شد همون ترغیب بردن як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори дастак кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба андешаи мо ин иқдом ба он хотир пеш гирифта шуда буд ки аз хабарҳои бардуруғ мардума эмин кунанд. бо либосаш бале, либосаш ки чӣ буд, махсус буд. мардум ба ҳамон нафар эътимод доштанд ва газетаҳоро намазан. корманди почта ба ҳар сурат хабарнигор нест ку. корманди почта вазифааш газетаро бурдан, номаро бурдан аст фақат. тамом. яъне вазифааш хабарнигорӣ, хабарсозӣ, овозаву дарвозаро рад кардан ё панд кардан нест. сабаби ҷорӣ кардани либоси ягона ва ранги ягонаи либос ҳам ҳамин буд. чӣ аст ҷавоби шумо? амина қабул кунем? шодӣ? вобаста ба хабар. хуб, мебинам ки баҳсҳо зиёд шад. амина қабул мекунем? ба ҳар сурат дигар фикр мекунам ки аз ин ҷавоби надорем. марҳамат, аъзоини аз нозирин агар ҳаст ягон ҷавоби дигар, мо омода ҳастем шуморо бишнавем. хуб, бояд гӯям ки соли 1792 бо фармони вазири почтаи Англия барои ҳама хизматчиёни почта формаи ягона, либоси ягона бо ранги ҷудогона ва фарқкунанда ине ки ҷорӣ шуд ва сабабаш иртибот дошт ба як одати нохуб. ин майзадагӣ буд, нӯшидан буд. хуб, ва либос ба хотири чӣ ранги алоҳида дошт ки то ба онҳо дар нуқтаҳое ки машрубот мефурӯхтанд хизматрасонӣ накунанд. саволи рақами 10. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1998 як шотландие бо ному бо насаби О'Гарни ки ҳамон вақт 36 сола буд, ба Фаронса меояд, омаданӣ мешавад дурусттараш, ва дар сарҳад як мушкил бо ӯ рӯбаро мешавад. ӯро намегузоранд ки сарҳада убур кунад, яъне аз Шотландия ба Фаронса ворид шавад ва қариб ним рӯзро ӯ сарф мекунад ва меҳнати зиёдам харҷ шуда буд ва ҳамон меҳнатҳо ҳама барбод меравад ва баъди он ба ӯ иҷозат медиҳанд ки сарҳада убур кунад, ба Фаронса ворид шавад. яъне ӯ як корро ҳамин гуна дуру дароз анҷом медиҳад. чӣ кор мекунад ӯ? чаро ӯро ба сарҳад ё аз сарҳад нагузоштанд ки гузарад? ёдрас мешавам ки ин соли 1998 буд, тобистон буд
хуб ва ин шотландия он вақт 36 сола буд. Хост ки ворид шавад ба Фаронса, ӯро нагузоштанд ки ворид шавад. ва ҳам нафарони дигаре ки дар ҳамин ҳолат буданд, онҳо ҳам албатта ба мушкил рӯбарӯ шуданд. аммо ин нафар ним рӯз вақт сарф кардааст барои бартараф кардани як чизе ки меҳнати зиёдро барои ӯ сарф карда буд ва баъд иҷозат гирифт ки ба Фаронса ворид шавад. гап дар бораи чӣ меравад? Чӣ кор кард ӯ? Марҳамат, фикр кунед. Марҳамат. شاید این شخص در حالت مستی قرار داشت و از سرحد او را گذاشته نماند نگذارد. بعد از نیم روز او یعنی که از این حالت آزاد شد. بعد گذاشتن ки меҳнати зиёд сарф карда буд барои бартарафсозии он ки меҳнати зиёд сарф карда буд. ин ҳамин тавр? شاید سال 1998 اون مرد شتلندی که از سرحد فرانسه میگذشت، شاید برای گذشتن از سرحد ممکن که یگون ارجمنی میزد، یگون کارهای ورزشی انجام میداد یا وابسته به ساحه وینی ساحه حربی و بسیار. شما یگون بر از سرحد این اون دولت گذاشتین؟ آنجا سرحد بنا از شما یگون مشق ورزشی طلب نمیکنید؟ شاید که در همونجا شاید که در همونجا شاید که در همونجا چی بود؟ مهنت آدم زیاد بود. آدم زیاد بود، پیاده آمد اونجا بعد گذشت. آفرین آدم زیاد بود، پیاده گذشت. اینجا با قبول کنیم؟ اینجا با قبول میکنیم. اینجا بین درست است و جوابهای دیگری شما هم درست بود. فرقت گفت که اونجا مسابقه فوتبال میگذشت. چمپیونات جهان بود دوید با فوتبال. واقعا همه خیلی بود. زیدان، آنری، نمیدونم با کیای دیگر. خب و این شاتلندی چی بود؟ فاناتی فوتبال بود، دوست می داشت تیم فوتبال رو و در رویش چی تصویر کرده بود؟ پرچم تصویر کرده بود و عکس او و عکس شناسنامه‌اش موافق نبود و در گمرک گفتن که تمام رفته همون رنگ و بار میشویی و بعد میایی و اون نیم روز رفته فقط چیکار کرد؟ روی خود را تازه کرد، شست این رنگ و بار رو و او میخواست که تا آخر چمپیونات با همین رنگ و بار بگردد و فقط به نظر نگرفت که میتواند به صورت اصلیش در شناسنامه موافقت نکند و او را مجبور میکنند که رویش شوید با یک عذاب. مهنت‌های زور که برای کشیدن اون پرچم صرف شده بود، پول و رنگ همش چی شدن؟ حیف شدن به قوله و بعد او اجازه میگیرد که از سرحد گذرد. саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тасаввур кунед хобгоҳи донишҷӯён, утоқҳои зиёд, донишҷӯёни хеле зиёд, ошхона, ҷои либосшӯӣ, ҷои дарзмолкунии либос. хуб дар як кунҷ яхдон гузошта шудааст ва дар дохили яхдон як зарфи пури шир аст ва дар он навишта шудааст ки барои таҷриба лаборатория, барои таҷрибаи лабораторӣ. шумо гӯед ки ҳамон донишҷӯ чаро ин мавода дар яхдон нигоҳ медошт ва мақсад аз навиштаи танаи ҳамон зарфи пури шир чӣ буд ва ӯ бо кадом мақсад ин корро анҷом дода буд? ки дар хобгоҳ зиндагӣ кардааст аз шумо? ки дар хобгоҳи зиндагӣ аст? ки? хуб, марҳамат, як дақиқа вақт дорен, фикр кунед ва умедворам ҷавоби дуруста пайдо мекунед ки ин донишҷӯ чӣ мақсад дошт. مقصد تجربه لابراتوری نیست که میگه اون برای دیگران نخورن. کارانو میخرن برای تجربه کارا نخرن بس هر برای تجربه شمی که بینم که کلام نمیخورن.
هم برای یک گونت دیلو نمیشه نه. بدونم تجربه کردم نبینم کدام لبوت هم خوب باش درجه هم نیستن آخه نه اخی تو وریانت درسته واریانت 100% برای خیلی آدمی زندگی خوبگاه میخینه این آه میخری یک کسی در خوابگاه استراگه همون بفهم اما آه. اصلا ما نبودم آه ای اون آشتایش نه خب زهرم میخرم این باره هم میگن کسی در خوابگاه زندگی میکنه جوش تو زخم دزدی میکنه دم اکثر آه برای دیگران افزودن کرد як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат ба савол ки ҷавоб медиҳад ибрас мешавам ки мо нагуфтем ки ин хобгоҳи кадом донишгоҳ аст ва умедворам ки шумо аз мазмуни савол ҳис мекунед ки баъд ин хобгоҳи кадом донишгоҳ ё муассисаи таълимӣ аст хуб یا دانشگاه طبی یا دانشگاه ملی марамат ки ба савол ҷавоб медиҳад محترم راوی با این سوال فرقت برویف جواب میده хуб фурқат марамат از جهتی که ما همه با هم و بسیار رابطه داریم برای که بسیار تجربه های خیمیکات هستند و برای همین نایسونه که همون شیر رو استعمال نکنن фаҳмо лекин навиштанд дар зарфи пур аз шир дар дохили яхдон ки барои таҷрибаҳои лабораторӣ سبب اساسی اینه که همه نرسن گفته که و خودش استعمال کنه яъне ки дар хобгоҳ бо ин тавр ҳаст ки масалан яхдона мекушанд ва мебинанд ки шир ва мегиранд истеъмол мекунанд بله پرسیدن نیست و از همین سبب که و یا استعمال نکنن گفته همین و می نویسه менависад ки барои таҷриба ин мисли он ки як рассом дар яке аз хобгоҳҳо рассом донишҷӯ чӣ кор мекунад як бастара мегиранд мисли ҳамун пакет дар танаш сурати фахманак ё пупанака мекашад ба он нон ё ҳасиб ё ҳар чиз дигара мегузорад онҷо ва вақте ки мебинанд ки як мағор задааст сурати мағор аст ё пупанак аст касе намекушояд онро ба ҷуз ҳамон донишҷӯи рассом ки медонад ки онҷо маҳсулоти тоза аст хуб яъне ин корро ба хотири он анҷом дода буд ки ҳамон ширро дигарон истеъмол накунанд ҳаминтавр همه مثل همون نشان آورده شما аз нозирин шумо будем дар хобгоҳ ҳаст ягон варианти дигар нест хуб акнун дурусттар аз ин вариант фикр мекунам ки дигар шумо ҳам чизе пешниҳод намекунед ба хотири он ки варианте ки бачаҳо пешниҳод карданд варианти нодуруст набуд дуруст буд ин донишҷӯ фақат ба хотири он навиштааст барои таҷрибаҳои лабораторӣ ки дигарон онро истеъмол накунанд саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол дар қариб тамоми шаҳрҳои бандарии амрикои лотинӣ муҷассама ё нимпайкараи ҳамон нафар ҳаст ки фаҳмоаст як дақиқа вақт барои фикр кардан марамат فهمیدی؟ نه فهم ما خیلی میدونی امریکا لاتینی را کشف خیلی سوار کلون یکم با رفتگی کلون رفتگی آید بعد امریکا او هندوستان امریکا واسه چی؟ خوب کدر ابانو میام موندن بندر گوش خیلی سوار کلون امریکا بالا را بندر است بندر او یک تا چی است که پیرات هست اون پیرات هم شنا میتونه برای اینکه برزیل امریکا لاتینی میدونه برزیل آرژانتین ایشه نه ماسه نمیشه ولی که نیست یا تا برزیل یا تا و برزیلیا ده نه امریکا لاتینی من نمیدونم کی کشف کرده خودی امریکا کی کشف کرده سفر کلون 1490 هندوستان هم کرد بعد ویسپوچی بعد دیمی مرتبه رفتگی 1400 چند 92 14 اکتبر کلمبوس
як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? Дилшод Ниёзов ҷавоб медиҳад. Марамат Дилшод. кашофи бевосита қитъаи амрико хирсафор колон бевосита ба ҳисоб меравад ки соли 1492 бо се киштӣ ҳамонҷоро кашф кардааст ва мо фикр мекунем ки шояд ин бевосита худи хирсафор колон бошад. Барои ҳамин ин қитъа ном дорад, Амрико ном дорад. баъдтар Америка Веспуччи ҳам рафт. Америка Веспуччи дуюмин маротиба Хуб. ки хирсафор колон вақте рафт онҷоро чӣ кард? ҳиндустон омид. ҳиндустон омид ва якумин нафаре ки бевосита аз нигоҳи илмӣ онҷоро Амрико фикр кард, Америка Веспуччи ба ҳисоб меравад. лекин муҷассамаи ки метавонад дар қариб ҳама шаҳрҳои бандарӣ бошад? Америка Веспуччи. шумо ҷавоб иваз карден? Америка Веспуччи. хуб, ҷавоби пештаратон чӣ буд? Хирсафор колон. ана ҳамин ҷавоби пештар агар иваз намекарден, ҷавоби дуруст ҳамин буд. Калон буд ҷавоби дуруст. вале муҳим ин аст ки шумо ҷавоби дурустро медонистен ва бозии бисёр шавқоварам буд. Ташаккур мегӯям барои шумо, ташаккур барои нозирин ки барномаи моро бозам зеботар кардан бо хомӯш истоданҳояшон. хуб, ва умедворам ки як бозии ҷолиб ҳам буд. ман саймона изҳори сипос мекунам ба шумо, ба тамошобинои азиз, ба муаллифони саволҳо, ба ҳайати эҷодии ин барнома. хуб, ва ҳамчунин бояд гӯям ки мо мавсими нава шурӯъ кардем ва интизори омаданҳои шумо ҳастем. дар ҳайати 6 нафар биёен ба телевизиони Сафина номнавис шавен ва иштирокчии бозӣ бошен. сину соли гуногун, мо намояндаҳои сину соли гуногун, касбу кори гуногунро дидан мехоҳем. ин бозӣ, ин клуб, ин барнома фақат барои донишҷӯён нест, барои ҳамаи онҳоест ки дӯстдори бозиҳои интеллектуалии зеҳнӣ ҳастанд ва мо интизор ҳастем. марҳамат биёен. кадом як саволро беҷавоб гузоштан ё ҷавоб надодан ба маънии саводи кофӣ надоштан нест ҳеҷ вақт. ин барнома барои як доираи бисёр донишманди ҷомеа ва тамошобинон аст ва умедвор ҳастам ки мо якҷоя дар тарғиби илму ҳунар дониш саҳм мегирем ва меоем аъзои клуби интеллект шоу мешавем. хуб, ва шумо почтаи маро дар экранҳои худ мебинед, саволҳоро онҷо бинависен, дархостро ҳам метавонед инҷо бифиристен ва ман албатта раҳнамоӣ хоҳам кард то шумо номнавис шавед, бо низомномаи бозӣ ошно шавед, анкетаро пур кунед ва дар мавсими нав иштирок кунед. то суҳбатҳои дигар, Субҳон Ҷалилов будам, тими онлайн дар меҳмонии мо буд. Ташаккур бачаҳо, муваффақ ва пирӯз бошед.